Halo, awakara clarifica de maluk timor wan balu ne bema komen ya YouTube. Imi balu maklahatene kari sobre ba Antonio Lela Hunu Cruz. Imi balu hanu India nia mai Inglaterra ne. O si Timor mai Inglaterra ne nia passa fériasone fe hone wan sira lai. Nia mai primeiro ya ne semana rua tene he Oxford ami ida lahatene. Momento ne ami rona cois de ami hanu India nia mai nia passa férias. Mas afinal ela passa férias ida, ya. E uti semana rua nia loke nia faz sapé os verdes nia rompe os verdes nia ami mosak foda. Balo ma diang komen diang ami la contribui. Sema dia ami la contribui. Ami contribui ami soy ami serviço. Soy buat barak, ami soy osan tau hamutu começo si Inglaterra, Irlandia, Portugal ami soy osan. O asan nuda ema matenek naing ida. O mai nene pelo menos o fosai Miami ne para mi hatene ga. Ola bele halo buat rumah conforme oni hakara ko halo mesak dit. Oni oke tanu India be oni status presidente na o halo conforme tu oni hakara la bilang sanega. Ita bude tinggi tahu ita bude dignidade. O mai matau halo ni video o ba diskotik. Ne amina ya reaction tama ami hano India o mai no passa férias ni. Ko de repente o bele lo que fale espandu cos verdes niya. Faz sapé os verdes niya. Rompe os verdes nya sem vice-presidente si Rei Timor ida makatene. Ebe, balbalu di ami lara moras. Ami la lara moras, então berarti ema sir debe makor lah ne sango ami. Balbalu makomene, então sir lara moras. Akara kuliah dia lara moras. Ami lara moras duni tama ami soya ami tempo. Lakon osan. Ba partido os verdes ne. Ami contribui duni ne. Debe imi sir debe makuliah di ami la luta, ne ami luta. Sim ami luta. Ami soy osan hamutuk ne. Osan sira ne man Antonio Lela Hunu Cruz hodi fe honi wan mai hodi passa férias ne. E sekaligus ne los passa férias ne. Ne halo ne be partido ne halo we uing guluntungan sai. Ning ema da makatene. Ida ne ami tinggi kritika duniga. Ami tolong masalah. Ami trata ne masalah. Ida ne kritika. Tambah ami ya dari tu kuliah, tambah ami soy osan, soy tempo, lakon tempo. Nebe. Dali datang ida neret makaunya feedback balu nebe maka komen dia hanuin yang Antonio Lela Hunu Cruz hone fe hone uang mai ne passa férias ne la los ne mai ilegal nessa nocte lori partidos verdes ne nonok ne usa se chete atu haka to discada parba ne projeto ne ve mak ne halaho be senhor Carlos ne. Obrigado, abraço.